Aduh, kena keteng jadi gini. Bila si Raja kena keteng. Terus kena buwan. Lang hari pergi dulu. Ya kempet kini. Aduh angin pada pakin salam bulan dereng bini siratin manis elang ratina kare manis elang manis kare celok. Cita-cita nah pangaran terus itu bintang penyanyi. Mari tak laku ngareto. Lepas cang nasib. Laku teti bintang penyanyi nih. Mari tak teti tukang ngarik tuh ribu. Ke masih laule lah kela semangat ngarik ya. Lo kelo mat. Mari kau laule lah. Aning ke pahade ceka ke mentera ngare. Pikari tang cetian dia mat. Deki bang ini nyako sengko are aja. Lo kira ke tang tanang dia lihai. La lecen. Lihai kan aja. Mat. Kilo to buk laku ngaret to mat. Ya cek dah laku nak kitan nak ke. Dah celenen. Ocang ocan tu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya dong mat. Mulai lambak sengkok ngaret atau mulai ngipepeser ya. Gila biasa ke menoreng ngare aja. Hasil setahun sekalian lah teran. Kaki menturuan dia pesen nangkinan di kelakuan lain pole. Iya mat, kok mulai lambak tang cita-cita aja terus itu bintang penyanyi mat. Lah coba aja meraja ngenangen rapo he. Ongkon mat. Kok kentro ngetes tentang suara aja mat. Mulak ran lah kakian dibakat ke. Engkau kele ajeling neng IG. Bedau di dangdut. Dan menora kaki ya. Ongkon mat yo. Iya ke ongkon. Demah nora kaki ya. Iya mat kok nora mat. Ya mung kaki lakrana nora ke mayu tes ke lu suara nah. Iya mat kok nora mat. Mai latih tang suara. Ayo sabar arek je begrepar kelun. Nah ayo ke.
Mun lakar kake noro audisi yongku ke sebelum noro audisi bisa sengko ya sekelu suara nak kake. Deki pakai dusin sengko. Ya mat nate tahu suara mat. Kake sih bisa nyanyi apa ke? Mungkin kau je serba bisa mat. Wah, aja cocok ya. Setiap kau terong dengan kira kake nyanyi dangdut. Siap mat. Kedingakin ya. Iya. Aduh, Asik. Ke ini aduh ke demet terus ya ke. Bede terus ya mat. Mayu lagi dia terus. Ya mai ke lah terus aki. Cek mulai lah kele aduh to. Pah pada bi reng sakit kiki. Ya re terus re kedingaki yo. Mong bule lako ngare neko tak kenceng. Asik. Cita-cita na bule terot setiap bintang penyanyi. Bule mare bisa teti orang genteng. Asik. Genteng kalaben pesena benyar. Lanjut ke. Aduhai bulan niko teti artis. Bila ben bule teti artis nikah. Asik. Ketika ke oleh obelen dari bulan. Asik. Mun bule teti artis mare terkenal. Asik. Coba mat. Cocok tang suara mat. Mun suara nak kaki lah masuk ke. Ken sayang, cengkok aja lebih ekspresi aja kaki orang. Cengkok kurang dipertebal dikit. Kurang ya mat. Kurang cengkong ya mat. Kurang tebel. Ya mayu mat. Iya ke kurang tebel. Kita coba boleh tebelan sedikit. Oke. Jadi lagi yo. Ya. Kubal, coba mat, nyaman. Ancur sajinan. Tak siapa ke? Serem mat, cocok mat ini. Mun kurokun suara ngaji ya ke tak kira cocok kake. Nah pendem boy cita-cita nak kake cita-cita penyanyi aja ya. Nah jadi tukang ngarep boy. Cong siapa mat? Kaki gini lagi kaki mat. Pula ada mula depan kakak nang apa terima mat. Lo kira terima. Mai lah mole, mahrib, malam mayu mole. Mayu mole. Mat. No. Mat.